Perta kejano nenten puron manung kasing inggih riantukan sekadia sapunike mekadi pewarah-warah piteket ide Sang Prabu Mayo Denawa sekancan pengabih-pengabih ide sekancan panyake bekejang nenten pisan purun piwala yen puron tungkang yaning pradene purun lantas piwal tungkas ring sapeluwiring daging penganikan ide Sang Prabu Mayo Denawa Sang Prabu kalintang berangti pradene wenten panyak idone sane purun tan satinut mejanten sampun ide Sang Prabu sane nyengceng nganggumi baline kelintang menggah pamiduka mademangsa purun tungkang mejanten sampun sang sane piwal sang sane persangon nungkasin daging pawocanan ide Sang Prabu jeg pragat mati asapuni kepidabda bidone perayangan lingip taro betari nemangkin bawa sang raris wenten punike mekadi perayangan linggih ide betari ten wenten ngarung Dewa Ratu wenten sanggah wenten punika merajan perayangane punika ngawit saking ngirika jeg suwung mamung umahin kali sasoan umahin kabang kawotan wenten punika sane urati tenado punika sane ngerunguang banyamaga lanturan sami Dewa Ratu Agung sawireh perayangane punika sing aden nunak ngerunguang bejanten sampun jag benyah latih tidak ada yang merawat
asa punika kuyaktiannya nih. Dan wentan ngaturang bantang Dokeng kale ada nak kal ngaturang Banten, ngaturang Pajegan, ngaturang Piodalan jag subuh sing ada. Sawireh sing bani piwal kadeng wacanani desang Prabu mahyo denawa. mangkin cerita jurus apa ring besaking Ngelantur ne mangkin uningayang titiang wenten mekadi juru sapuh sane wenten nirike ring Puro Agung besakih sangkul putih juru sapuh iri kering Puro besakih Boyolian wantah mepesengan sangkul putih mangas tawa saking silih mawit saking rasa subakti sangkul putih nanging dane punika jejah ringido sang Prabu raris ni mangkin ngaturang bakti saking sesiliban pisan nyaru-nyaru yakti ipun nonas ican yang bertarung daging pengastawan sangkul putih punika boyo wenten lian wantah ngelungsur peswecan linggih ide Batara